ерөнхий хамаалагч та Монгол улсын төрийн талбайд өнөөх хандуулах ёсны ажлаа эзэн болсныг айстрын өндөр тавлын дар Ахмад Хайраатрын их мандаа Одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрс өг Монголын нийт аль иргэд болон ёслолд оролцогч хүндэт зочлолд хандаж үг хэлнэ. Now, the President of Mongolia, His Excellency Ukhnagin Khursuk, will address the people of Mongolia and the honored guests attending this ceremony. Өргөрөгт гурав тусгаар Монгол улсын эрхэм хүндэт аль иргэдээ эрхэм хүндэт төсөө одоос 65 жилийн тэртээ Монгол улсын төлөвлөлтийн хамтын нийгэмлэг нэгдсэн улсын байгууллагын бүрэн гишүүнээр ирсэн 81 тайван аюулгүй байдал хөгжил төвшил хүний эрхийн төлөөлөх гэх хүлээр идэвхтэй оролцож ирсэн билээ. Distinguished people and citizens of sovereign independent Mongolia, dear guests, 65 years ago, Mongolia joined the United Nations as a full-fledged member of the international community and has since actively contributed to the noble cause of advancing global peace and security, sustainable development, and human rights. Манаас тусаад тогтнол бүрэлдэх байдлаар батхан бичүүлж олон улсад бүрээн зөвшөөрөлдөж орчин цагийн алсан Монгол улсыг цогцсон байгуулсан юм. Mongolia's accession to full membership in the United Nations was neither easy nor straightforward. Through the heroic deeds, unwavering struggle, and tireless efforts of our patriotic ancestors, Mongolia consolidated and strengthened its independence and sovereignty, gained international recognition, and laid the foundation for building a modern, democratic Mongolia. Since its establishment, the United Nations has stood as the cornerstone of global peace and security, and as a beacon of hope for nations around the world, serving as a key pillar in realizing humanity's enduring aspiration, shared across generations, to build a better world. Монгол улс бол зөрчил тэмцэлтэй дэлхийн ертөнцид инхтэмний бэлтгэл болсон улсын хэлсэн нэгдсэн улсын байгууллагын үйл ажиллагаа түүний энхийн үйлрэл Монгол улсын оруулсан хойно нэмэр хичээл зүтгэлийг өнөөдөр үлдсэн явдал улс юм. Mongolia has established diplomatic relations with all 192 member states of the United Nations. During his visit to Mongolia in 2022, United Nations Secretary General Antonio Guterres described Mongolia as a symbol of peace in the troubled world. His words were a testament to the high regard in which the United Nations holds Mongolia's contributions and steadfast efforts to UN's work and its cause of peace.
Монгол улсад 65 жилийн хугацаанд нэгдсэн улсын байгууллагын ихтэй бөгөөд хариуцлагатай гишүүн байж энхийг эрхэлсэн нээлттэй ридаасан олон хуруу гадаад бодлогын тууштай баримтлан олон улсын их тайван тогттой хөгжилд бодит хөрөнгөөр оруулаад ирсэн. Over the past 65 years, Mongolia has been an active and responsible member of the United Nations, consistently pursuing its peaceful, open, independent, and multi-pillared foreign policy and making tangible contributions to international peace and sustainable development. In this regard, I am pleased to note that Mongolia is currently hosting the 17th session of the Conference of the Parties in the United Nations Convention to Combat Desertification. Today, 9 United Nations entities represent the UN system, specialized agencies, funds, and programs maintain a resident presence in Mongolia, making a valuable contribution to our country's development and working with us in an effective and constructive manner. On behalf of the people of Mongolia, I would like to express my sincere appreciation for their continued support and close cooperation. Today, 9 United Nations entities representing the UN system, specialized agencies, funds, and programs maintain a resident presence in Mongolia, making a valuable contribution to our country's development and working with us in an effective and constructive manner. On behalf of the people of Mongolia, I would like to express my sincere appreciation for their continued support and close cooperation. Distinguished guests, people and citizens and dear guests, we have gathered here to witness the historic and solemn occasion, the ceremonial raising of the 65-meter high national flag of Mongolia, a symbol of the eternal existence of our sovereign nation and embodiment of the history, culture, unity, and freedom, and the indomitable spirit of the Mongolian people marking the 65th anniversary of Mongolia's accession in the United Nations as a full-fledged member, and also Her Excellency's visit, Her Excellency Amina Mohammed's visit to Mongolia has been a pleasant visit. With the aim of strengthening national unity, promoting Mongolia internationally, fostering patriotism, and passing on our statehood and historical traditions to future generations, the national flag of Mongolia, bearing the golden soil and embodying the historical traditions, aspirations, unity, justice, and indomitable spirit of the Mongolian people, is hereby solemnly raised to fly proudly and eternally at the National Garden Park in the capital city of Ulaanbaatar, pursuant to a decree of the President of Mongolia. Алтан соёлын төрийн далбаг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зэрэглэр улсын нийслэл Улаанбаатарын үндэсний цэцэрлэг түрээр нь өн мөнхөд сүрж явсантай ийхүү мандуулж байна. With the aim of strengthening national unity, promoting Mongolia internationally, fostering patriotism, and passing on our statehood and historical traditions to future generations, the national flag of Mongolia, bearing the golden soil and embodying the historical traditions, aspirations, unity, justice, and indomitable spirit of the Mongolian people, to fly proudly and eternally at the National Garden Park in the capital city of Ulaanbaatar, pursuant to a decree of the President of Mongolia.
May the power and might of the Mongolian statehood endure and flourish forever, and may the national flag of Mongolia, bearing the golden sword, fly proudly for all eternity beneath the eternal blue sky. Thank you. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зайлиг 2026 оны 8-р сарын 24-ний өдөр дугаар 153 төрийн ордон Улаанбаатар хот Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын бүрэн эрхэт гишүүнээр элсний түүхэд 65 жилийн ойг тохиолдуулан төрийн даалбаг үнэн мөнхөд бандуулах тухай. Decree of the President of Mongolia, August 24th, 2026, decree number 154, City of Ulaanbaatar, on the permanent display of the state flag to commemorate the 65th anniversary of Mongolia's admission to the United Nations as a member state. Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын бүрэн эрхэт гишүүнээр хэлсэн тусгаар тогтнол бүрэн эрхэт байдлаа баталхан нэгжүүлж олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн түүхэн үйл хэргийг алдаршуулах үндэсний эв нэгдлийг бэхжүүлэх улс орноо сурталчлах их орон чөлөөийг төлөвшүүлэх төрөлж ёс түүхэн уламжлалтаа хойч хүнд өвлүүлэх зорилгоор Монгол улсын үндсэн хуулийн 34-р зүйлийн нэгдэг хэсэг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн нэгдэг хэсэг төрийн бэлэг тэмдгийн тухай хуулийн 13-р зүйлийн 5 дахь хэсгийг тус үндэслэн зайлиг болгох. In order to honor the historic achievement of Mongolia's admission to the United Nations as a member state, thereby consolidating and strengthening its independence and sovereignty and securing international recognition to strengthen national unity, to promote Mongolia internationally, to foster patriotism, and to pass on the statehood and historical traditions to future generations. Pursuant to paragraph 1 of Article 34 of the Constitution of Mongolia, paragraph 1 of Article 9 of the Law of the President of Mongolia, and paragraph 5 of Article 13 of the Law on State Symbols, I hereby decree as follows. Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын бүрэн эрхэт гишүүнээр хэлсний түүхэд 65 жилийн ойг тохиолдуулан Монголын ард түмний түүхэн уламжлалт хүсэл тэмүүлэл эв нэгдэл шудраг ёс цог хэмрийн илэрхийлэл болсон Монгол улсын төрийн даалбаг нийлдэд Улаанбаатар хотын үндэсний цэцэрлэгт хүрээнд өрн мөнхөд сүрэн чавтантай мандуусаа зайлиг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрөлсөв. On the occasion of the 65th anniversary of Mongolia's admission to the United Nations as a member state, the state flag of Mongolia, which symbolizes the historical traditions, aspirations, unity, justice, and spirit of the Mongolian people, shall be flown permanently and with due dignity and grandeur at the National Garden in Ulaanbaatar, decreed by President of Mongolia, Ukhnagin Khurelsukh.
Mongolia.